prega le fuang arguida husi conselho imprensa ba jornalista ne considera hamate produto jornalistico. Diretor media independente Zé Sarito Amaral hatou preocupação ne ba Timor Post e hanyaknar fating hudilaran dili. Quinta-feira loron do nulo resing ida fulang março ne liga o caso conselho imprensa prega le fuang arguida hasoro jornalista Timor Post. Nia parte hak fodak bang hira rona ex-chefe redação interinha Santina da Costa Araújo. No diretor Timor Post Jacob Ximenes nebe maqueta aprovação e a jornal Timor Post niang. Tuir niang lia fuang arguida ou arguido nela os foi acontece ba Timor Post. Mas be acontece mos ba media selo e hanebe conselho imprensa li husi sira ne carta notificação prega lia fuang idane ba jornalista ou editor sira bang hira mosu infração ruma kona ba publicação notícia. Vamos naimba media idamos ba diretor media independente vamos sempre afora, ok? Vamos sempre afora sebahira itani malu ke manas Santina dahulu ke sekretasan namos menjago direktur Timor Post di lelanta proposal ni ia jurnal kasihkan dia Timor Post. Mereka kira observação ni Laos Timor Post ini makasih buatnya. Mereka antes nemos katanya bah media sila la sala bah RTTR mos bah ini musalanya tambah antes nemos kami konsege anu diskusi pada komunitas yang bah kona bah liga bah kata ini nebe prega aku bah obra jurnalistika. Di ausente fora que estamos tambah juga bayangannya harus fila-fili kona kompetensi sila juga bayangin komunikasi sosial yang komunikasi sosial muslah kuliah kona kompetensi kainnya atau prega itu juga obra jurnalistika musik dalam media ini harus loke baik estatuta conselho imprensa conselho imprensa nemos la caída competência atau prega itu ba obra jurnalistika ida não hal confusão mas bahau nebe dia klu ita tu lolos dengan kompetensnya negara kompetensi yang saya mengkai benar, saya mengadvokasi sila benar, saya menulis benar, negara. Kalau senti kata gina finance support tidak lebih kaya, negara. Ini tambah Laos itu ada kompetensi, nanti kita prega arguda ni bayar obra jurnalistika. Durante ini kita akila label kriminaliza negara defamação. Sini kata label kriminaliza direito da expressão, direito da imprensa. Label kriminaliza no jornalismo está liberal da imprensa. Mas bem iterasi kriminaliza ona news ação news decisão de kai hal prega ona juga banyak Timor Post obra jurnalistika Timor Post. Idane hatu kata kai na komprende. Kai rasiklah komprende kompetensi. Kai rasiklah la comprende comunicação social. Ini kapasitas punya, ini kompetensi punya. Tambah kau yang kata, mulai buat berkali. Tambah sila Laos tribunal, sila Laos ministeri publik, sila Laos organ judicial. Jadi maka prega, maski tribunal, maski ministeri publik mus label kriminaliza obra jurnalistika. Negara sila prega arguido, mas label kriminaliza. Itu sempre até PBB. Reportagem Melania Conceição, Televisão Timor Post. Janela informação ba emogoto atau tem informação atual dia kliu kita haluha hane botão subscribe like halo comentário no fahe tutang ba media sosial hotu.